Raiffeisen banka na kvartalnom nivou bira najbolju poslovnicu u mreži, a u ovom izboru učestvuju i njeni klijenti. Raiffeisen banka već tradicionalno, u sklopu svakog kvartala unutar svojih 99 poslovnica vrši ocjenu najbolje poslovnice za taj kvartal. Iznimna mi je čast što je za treći kvartal ova laskava titula pripala agenciji Tomislav. Za sve klijente u budućem periodu pripremljeni su prigodni pokloni koji budu u posjetu poslovnici, a uposlenici agencije Tomislavgrad su u mogućnosti da odaberu jedan od projekata u vrijednosti 1500 konvertiranih maraka u dobrotvorne svrhe koje će uposlenici donirati. U 2018. godini za najbolje poslovnice banke izabrane su i agencija Lipašina u Sarajevu te agencija Zvornik.